siyasaxabana sodwa nje sibangekho siyasaxabana sodwa nje sibangekho wabani lenko amenusi wabani lenko amenusi wabani lenko amenusi ipumingena masimini Nginibingelele kuphina kuphi la enibukele khona iMNTV channel okubingelelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi le kwaNongoma. Namhlanje bafethu sizokhuluma nensizwa futhi uDumangeze sijwayele ukukhuluma nayo kakhulu lapha ngezinto ezahlukahlukene. Namhlanje sizokhuluma ngomculo wayo sizwele ukuthi neCD ikhiphile. uDumangeze sizomlanda ke live efonini ngoba njengamanje singapha ekhaya la esikhona kwaNongoma la esagxile khona kwamanje and then yena usegula sikhona ukuba naye live kodwa ke sizomdonsa efonini esichazele ngeCD yakhe entshe ephumile uyibonayo lapha escreen sakho ngaphansi ukuthi iCD cover yakhona imi kanjani sizama ukukhuluma naye sizwe ukuthi ingoma zakhe zitholakala kanjani nokuthi kuhamba kanjani ake sizame ukumfonela simfonela live ukuze sizokwazi ukuthi sikhulume naye nawe lapha ekhaya ubone usizwe sikhuluma naye futhi usibone live uma ufuna ukuxhumana naye futhi uzomthola kuzo lezi nombolo engaphansi ukuthi CD itholakala kanjani kodwa ke uzoyikhuluma nawe ukuthi utholakala kanjani ngama platform akhe ake simdonse efonini Mfoka Ngcobo sikubingelele siphinde sikwamukele futhi kuMNTV channel umsizi lokubingelelayo Angibuyela futhi mdala njangaba Sikhona mfoka baba sekusekhaya lapha kuMNTV channel lapha kuba sazi ukuthi uyithatha phi lenhlanga osigcoba ngayo usiphephethe usibiza ukuthi sikufonele empilweni unjani futhi Nkosami siphilile futhi mdala singacela kini bese ngiphinde futhi ngidlula nje lapha enkulumeni kaBhuti Mdala ngicabanga ukuthi mhlambe nanokuyiphatha mhlambe kwami njengeciko kini mhlambe nokuyenza ukuthi makukhona izinto enicabangayo ningangicabangeli kude ngibe nje lapha eduzana hayi wayibeka emhlolweni uqinisile mfoka baba siyabona abantu bayadansa mfoka baba siyabona bayadansa kuphi nakuphi abantu bathi wafika kimi muhle kwenzakalani sichazele mfowethu Mdala ake ngiqale ngichazela uDumangeze umfoka Ngcobo ukhona umsebenzi ophumile ophume A1 ezika lelesiflora leya uma ngaphosisi iqale nje ukubonakala kuleli viki liphelile la khona bengiphusha khona eThembisa and abantu babonakale beyijabulela ngendlela eyisimanga yize ke noma benginovalo uma ngenza lo msebenzi ukuthi lengoma yokuqala ekalihle engayisebenza nomfowethu uMroza noGatsheni ngibuka ukuthi ngihamba umgodi mawala lapha ngahlule ukugqiba ngathi ngithi cha ake ngivele ngimbe eceleni ngenye imessage Mfoka basichazele iCD iphume nini nanokuthi isihloko sayo sithini iCD iphume mhla ka1 August isihloko sayo sithi inkomo iyaxabanisa kodwa nje ingoma engathi ingene kakhulu kubantu ile ngoma ethi wafika kimi emubi elambile edabukisa ngamfaka ekhwapheni maqede wasesethi ke angiphume kuye angisekiyo itype yakhe iyo ngoma nje ngathi kubantu iya ingena ingayeki wafika kimi emubi elambile edabukisa enginalutho ngamfaka ekhwapheni usayajina usetempume ngoyensitayipya wafika kimi emubi elambile edabukisa enginalutho ngamfaka ekhwapheni
uyajika usabe mbuka oyenzi idaya wafika